tiada nalwiro. Ay, yo. Isya, acura apa mak terputar melon mak kata yeno mak bi alwiro. Pare mon keng yeno ketak ke bingkol. Dar, apa yang kalah kowe? Apa jauh aku naudu? Auto di panta. Nomor mon pelka. Lang, betul kita bahasa. Ya beda cara namun tolong tak betul lah bahasan dia. Apa? Nom deki mari mauri. Yo mungkin. Nah, tahu ngoro jadi ya. Ya iya, noi kamu ngaji ya. Setiap begini tat Umar. Meletak kun nyalpang melulu bandina. Gimana ayo? Kayak nggak ada songkok. Itu deh. Ayo, sepedana apa jalan? Jalan boy banyak ganjarnya. Kan siapa? Ini bagusan sepedaan. Kan lekas ada Pak Mada tuli ngaji. Ya mayura jalan boy. Ayo. Yo. Kan Ustad beri ruawi, ngaji ketat Umar. Orang saya nyari ilmu. Setiap tengkaan area oleh kenceran suara. Bi Allah kebiaki kota. Jadi setiap tengkaan area every inch tung kota. Bi Allah nang suarga. Jadi banyak ban kota nah. Sajian banyak tengkaan nah. Sajian banyak ban kota nah. Saya paling ngaki Allah nang suarga wi. Duh mau wi. Boh, pacilan dah iya banwi. Can bon, sajian banyak tengkana, sajian banyak kia kan cerna. Cuma ni ada ya kia, payah. Mau itu le. Toko tak melo kacik natat Umar. Ya, borong sih oleh kanjuran banyak dari tengkaan raya. Assalamualaikum. 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 Kemes tadi sama tadi. Tahu ya. Warung wa ustad roh. Mak bunul ustad roh asliin deh. Selawas ki atong betul. Itu ini dan tak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Punten tat kang tok ot kula ngoronyo sadon tos sampeyan. Oh, rematik. Minum cemu cap beletang. Ngeronyo elang, nyok datang. Ambutat cak iklan, film negara kita iklan nah. Punten, ni kakeng latihan. Seroning deki bedengen dos. Kan mah bedek lah nah. Sini kaki, ngereng masuk. Alhamdulillah. Pak nih. Sampean macam dan sini kehibu masa. Mai bantu tet. Oh, ni kagula keng mah banyak tengkaan. Pola namun mah banyak tengkaan ni banyak kencerna. Tetapi gula kena tambah ban tongkat. Pasal jan banyak dia gula kencerna sanika. Ai.
Iya boleh Ustaz lalu ide baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Allahumma sholli. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Are samangken dan gula ajelas akinah tentang Lailatul Qadar. Bersihoni. Dulu tak? Oke, tareh sampean. Malam selebih bagus tempeng 1000 bulan. Bagus. Cerdas. Bagus. Oke. Mun 1000 bulan pas abitan pun ngeredit sepeda motor. Kita. Apa sih tanya buat jadi? Untung. Kau tak ngeredit sepeda motor malam Lailatul Qadar. Jangan abid selewon asa. Sanika. Jadi malam Lailatul Qadar nikah malam sangat istimewa. Karena malam Lailatul Qadar nikah cuma badannya bulan basah. Pas kuncen nah wajah. Tadi penting nah. Karena apa? Karena pada bulan 1000 bulan. Jadi mun tak apa saja ngarep Lailatul Qadar. Sanika. Ngerti ki? Udah tanya Ustaz. Oke, ngereng. Bener mun orang tak laki bentak bini malam Lailatul Qadar nikah pada benjomblo belum puluh 3 tahun Ustaz. Oh. Wah, pertanyaan lebih ngeri. Tempeng cicilan sepeda motor. Sanika ki malam Lailatul Qadar nikah tadi hubung dengan jomblo. Malam Lailatul Qadar nikah malam si bagus bila nang 10 areh nang akhir bulan Ramadan. Ngak malam selekoran, malam 23, malam sekumi, malam 23, malam 29. Niko konco neraan tu. Tadi hubung dengan jomblo. Sanika ki Gila tat. Oh. Tanya tat. ki kere ngapa sampean? Oke tat. Mun doa minta cucu ba kabul lagi tat. Oh, mau minta cucu nikah insyaallah kabul. Kayak tape cek minta siapa tumpak. Maksud Patumpak nikah sanika. Retin. An ring soki. Anak tunggal. Pasepan kayak sakian. Ya mun minta saya ngak nikah make malaikat todus sih made bak ka pangeran. Oke. Oke. Sanika bain bon. Kenapa saya dilasaki begila paham bon kan ki? Iya. Malarmu ke amang patah. Amin. Malarmu ke tulia oleh cutuh. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Lailatul Qadar itu? Saya dan tos malam. Tinalar tojo di nak gue. Kalau me datang pakai yang siang Lailatul Qadar itu. Ma beda dina jong. Sobong nih kak atas dan tos barang istimewa. Oh tina mendayang kok terus ya jong. Ya. Ki furu beda Qadar ban anak saya mah Laila. Kula dulu saya baca Lailatul Qadar.
Mantap, mantap, mantap. Man. Mantap. Hei. Man. Man. Hei, Pawi. Apa? Apa kenapa? Ya, ada. Aduh. Kok ketemu Ben Lailatul Qadar Ki, Bu? Ini mah. Di sa. Aku non lewat ya ada. Kok bener Lailatul Qadar aku lenon. Apa iya kok? Kan bulan tambu kan kok Lailatul Qadar jere. Engkau satu sejan semangat nabang Lailatul Qadar. Nggak apa-apa Lailatul Qadar gitu harus semangat, Pak. Pokoknya can Ustaz ro bercahaya. Tera. Iyalah, pecahan, Bah. Iyo mun orang kok laku menurut tawa ka Lailatul Qadar. Laku malam. Siang. Apa bener Lailatul Qadar siang? Kan Ustaz Omar wah. Lailatul Qadar ya malam. Abah, Arya, Lailatul Qadar istimewa. Mun malam tak katela, tak padha. Mun siang katela. Oh iya lah, Mayu. Laku ya. Iyalah, iya wis kok mulai dulu. Oke. Apa wi? Ayo wi. Kama, Jangan ngambek Lailatul Qadar wi. ma ayo. Mari nah, mun berlebut ya. Pas langsung serkep ya. Tak kena. Tak kena cerak. Mana? Wah, joran. Di mana? Lailatul Qadar. Ambil tembok kok nggak di mana? Dulu, Bing. Mak corak bedek operasian kobra, Bing. Ini operasi yang keberapa? Apa, Bing? Operasi yang zebra. Oh iya. Tina mayu launan. Membeda operasian marin bur. Kamar. Man, iya lalu kok. Iya. Ini lalu. Apa? Ari ya Lailatul Qadar. Iyo, Arya saya maksud Lailatul Qadar. Bene, Cong. Kok reba aku derna. Ari ya tangana nyaman Laila jadi ya. Laila, pun. Lailatul Qadar ya. Apa? Allah wi, mun jadi apa nih Lailatul Qadar wi? Ceria, Qadar ben Laila. Iya bener. Arya saya maksudkan Omar Lailatul Qadar. Badan apa nih kak? Mi terkep dak nih kak? Nih ketat gule tangkep di alwi tat. Ana apa mi tangkep? Andi salah. Gule ben anak nih kai sangku Lailatul Qadar bi alwi tat. Abo, nih kaba Qadar ban Laila, bani Lailatul Qadar. Paburu nih kak? Mai buru tat. Cek saya kendeng melarat. Abo paburu. Ani kaba Qadar ban Laila. Mangkana sambian nikah. Mun ngacih cek ni benian. Cek yang mau ngacih mah ni benian melolo. Lailatul Qadar nikah. Beni pakai beke dak nikah. Tapi aktivitas sema banyak ibadah malam akhir bulan Ramadan. Kayak malam selekoran, malam petolekoran. Itu tipe banyak ibadah. Oh, senikah kita. Apa? Le jadi awi mangkana. Mun ngacir je ni benian. Ada Qadar benan ane dengan Lailatul Qadar.
Tapi gue lebih tertarik ke Lailatul Qadar sini, ketat.